Да, Казмов сволочь. Сволочь такая. И я сказал бы, что это очень подозрительное отношение с матерью, поскольку он был маменькин сынок, и мне кажется, что он сам любил свою маму. Mano pirmas namas. Buvo 5 aukštų namas, 5 aukštis, Molotovo tipo namas, 2 kambariai 5 žmonėm, tada dar šuns neturėjome. Mama su tėčiu buvo viename kambaryje, o aš su broliu ir seserė kitame kambaryje. Mes miegojome 2 aukštėje lovoje ir aš visą laiką lipdavau ant spintos, kuri būdavo šalia. Я был шокирован. И я сказал бы, что мой дедушка тогда жил, и он сам умер в это время. И это было так трагично для всех. Я сказал бы, что мой дедушка тогда жил, и он сам умер в это время. И это было так трагично для всех.开始表演魔术，我在1年级的时候，差不多有一个魔术师常常到我们的教室里表演魔术啊，因为我住在艾尔文，那艾尔文特别小，是一个很小的一州，所以我看到的魔术师就是只有那一个魔术师，可是因为他，我开始读一些魔术书啊，开始表演魔术，给我爸爸的病人看。我爸是一个医生，所以那我已经表演很多年了。那今年我因为他，我开始读一些魔术书啊，开始表演魔术，给我爸爸的病人看。我爸是一个医生，所以那我已经表演很多年了。那今年我跟另外一个同学。Eine recht große Stadt, war einer der größten in Deutschland und ist jetzt zweitgrößte, würde ich sagen, so um den Dreh, wenn man Berlin mit einbezieht. Aber das war ja vor einiger Zeit nur West-Berlin. Mittlerweile ist die Stadt ja sehr viel größer geworden, seit 1989. Atvažiavau prieš 3 metus, kai atvažiavau į Harvardą. Mašinos didelės, žmonės garsiai kalba. Labai keista buvo. Bet dabar nieko, apsipratau. Man patinka Harvardas. Eine Menge Schulen, eine Menge Universitäten besucht, besonders an der Nordostküste. Aber Harvard hat mir bei Weitem am besten gefallen. Ich mochte einfach die Umgebung sehr gerne. Boston ist ja auch fast europäisch von der Stadt her. 필리델피아예요. 4년 전에 필리델피아에 하버드 같이 와서 한국어 수업을 들었어. 지금은 한국말로 좀 해요. Só eu fui trabalhar limpezas. Sim. E depois de saber mais uma coisinha, eu fui falar, sabia falar ainda amém. И я сказал бы, что это очень подозрительное отношение с матерью, поскольку он был маменькин сынок, и мне кажется, что он сам любил свою маму. Mano pirmas namas. Buvo 5 aukštų namas, 5 aukštis, Molotovo
tipo namas, 2 kambariai 5 žmonėm, tada dar šuns neturėjome. Mama su tėčiu buvo viename kambaryje, o aš su broliu ir seserė kitame kambaryje. Mes miegome 2-aukštėje lovoje ir aš visą laiką lipdavau ant spintos, kuri būdavo šalia. И я сказал бы, что это очень подозрительное отношение с матерью, поскольку он был маменькин сынок, и мне кажется, что он сам любил свою маму. Das erste Haus, in dem ich lebte, war allerdings nicht in Hamburg, das war in Bad Lippspringe. Bad Lippspringe ist eine Kleinstadt in der Gegend von Paderborn. Das Haus gehörte meinen Großeltern und die haben das nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Großes weißes Haus in der Lindenstraße. 怎么教谁想要学就教谁，因为魔术的一个特征，为什么就是一个很重要的一点，就是说你不行，就是人为什么会喜欢魔术，就因为他们不知道魔术是怎么变的所以我们我写一个 email 给我的给一些魔术师，那我想要 Сидел в тюрьме, по-моему, 10 лет, и после этого работал шахтером. 생활이 좀 좋아요. 아주 바빴지만 친구가 많아요. Depois, ele veio para cá, teve aqui 9 semanas, o depois foi para trás, casou comigo, ele veio à minha frente e depois, a cabo 6 meses, e vim para trás, vim para aqui. Só casei com ele para vir para aqui. Aš gyvenau prieš tai Didžiojoje Britanijoje, taip kad man nebuvo didelė šoka. 너무 자주 놀아서 제가 재미없어. Mano draugai, daugiausiai tai ekonomistai Lietuvoje, universitete visi studijuoja. Daug kas jau beveik pabaigęs, klasiokai visi beveik dirba greit ar padirbs. Žodžiu, užaugo, tapo profesionalas. Ką aš galiu daugiau pasakyti. Aš dar studijuoju.